Emne olgon жүргүнчүлөр баратат бул микроавтобуста. Эмнеге ГАИ буларды кызматтык автобустар менен сопровождать этип жүрөт? Бардыгыбыз Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдойбузбу жигиттер? Колдойбузбу? Булардан бөлөк эч кимдин бизге кереги жок. Biz daima el menen birgemiz. Биздин Садыр Жапаровдун немес саясатыны толугу менен колдойбуз. Kılar iş çok tıra olsun dediler. Mukuragandan çıkıp atarız o anda mukuragandan. Ayla getkenden çıkıp atarız. Cer getkende yüzde oturup görse bir saat burada. Alan kimse taşlayıp götürür. Kanday güç taşlayıp getip atar alandı. Yerine çıkıp atar can cavanda. Kayıtlardan gelmedi. Ben düşünmeyim şuna. Oylandılar. Cer, el meselesi bolganda. Barın buna turnun astına birek. Sadın, taşı, o da kan döp bölüm boy. Babanıf döp bölüm boy. Buna şu turnun astına birek. Biz hiçbir parçanın, hiçbir siyasatçının aslında birikken yokmuz. Biz usul memleketin kıpında bir ceriket otkan uçur ve köyü vatan. Bugün günde ülkemizde bulvattan en oyunca naçar verse elde ekmeğe bölvat atmağında. Bu ötte bu tarihten naçar iş. Bugün Özgön şahrına usul biliktin buyruğu menen büyük organdın adamları mındaytına budjettegiler, mektepte muallimleri, sadikte iştegenler, ökmötte iştegenler, айыл башчы жана башкалар. Ушуга окшогон бийликке көз каранды адамдарды мажбурлоо менен алып барып Өзгөн шаарында тынчтык митингин өткөрдү. Президентти колдойбуз деп. Бул бардыгы жасалма. Эмне олгон жүргүнчүлөр баратат бул микроавтобуста. Эмнеге ГАИ буларды кызматтык автобустар менен сопровождать этип жүрөт? Азыр булар өзгөндүк болуп сүйлөдү. Караңлачы, элди кантип алдап атат. Барпыга барып, барпылык болуп сүйлөдү. Ушул эле адамдар буну бардыгын өзүбүздүн бийлик төбөлдөрүбүз уюштурган. Neyse